Ekipa Dijaspore uživo želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije koja će biti zapamćena po interesantnim gostima, zanimljivim temama i pozitivnoj energiji voditeljke koja kada sedne na ovo voditeljsko mesto zaboravi sve muke u vezi pripreme i realizacije ove emisije. I evo, kao što vidite, nasmejana i otvorenog srca za svoje gledaoce, sede pred kameru, jedva čeka da otpočne još jedno druženje. Maj mesec je polako iza nas i počinje juni ili lipanj, šesti po redu mesec u godini. Svoje ime ovaj mesec duguje Junoni, rimskoj boginji meseca i porođaja, zaštitnici braka i udatih žena. U narodu juni je veoma omiljen jer sa njim počinje leto. Ove godine leto nam dolazi 20. juna, a u toku leta treba raditi, igrati se, putovati, biti radostan i otkrivati nove stvari. Možda će vas ova najava navesti na dobru ideju šta sve i koga trebamo prikazati u emisiji. Mail adresu i kontakt telefon naše redakcije uvek je otvoren za vas, pa izvolite, predlažite.